Yes, kongeye kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze mwese mukurikiranye channel Umutsindo TV yabananze igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Yes, nkuko rero mumaze kubimenyera, uyu akaba ari umwanya w'amakuru agezweho kuri uyu wa gatandatu tariki rero ya 16 z'ukwezi kwa 11 2024. Tudatinze rero reka amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko Kamonyi umumotari yasanzwe mu mugozi umanitse rero mu cyokezo cyo mu kabari yapfuye. Mu gitondo rero cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 15 Ugushyingo 2024 nibwo abaturage batuye mu mudugudu wa Tamba mu kagari rero ka Masaka mu murenge wa Rugarika akarerero ka Kamonyi batunguwe rero no gusanga umusore w'imyaka 29 amanitse mu mugozi hejuru rero y'icyokezo yapfuye. Bamwe rero mu baturage barimo abatuye aho nyakwigendera witwa Martin Iradukunda yapfiriye abatangarije rero itangazamakuru ko bahabanje kubaho imirwano mu gicuku cyane mu kwisaha ya saa 8 aho rero bumvaga induru zivuga. Bamwe rero nibabyitaho kubera ko hari mu kabari ngo none rero batungurwa no kubona uyu nyakwigendera wakoraga rero akazi k'ubumotari yapfuye apfiriye rero ku kabari ahazwi nko kwa Musumbuko. Bati rero mu gicuku nka saa 8 twumvise aha hantu yapfiriye havuga induru barwana, noneho rero nitwabyitaho kuko ari ku kabari. Ati noneho rero tuza gutungurwa no gusanga Iradukunda yapfuye, ubwo rero bamwishe niyahuye bashakishe rero ababikoze babiryozwe. Bakomeza rero bavuga ko uyu Iradukunda Martin yari umusore mwiza w'imico myiza, gusa rero bakaba yabatunguye rero ubwo yabamenyaga ko aho yapfiriye rero hacururizaga umugore babyaranye rero bituma bakeka ko ashobora rero kuba yagiyeyo agasangayo abandi bagabo, noneho rero yamufuhira bagahita bamwica bakaza rero kumumanika ku mugozi nk'uburyo bwo kuyobya uburari ngo rero umubona agira ngo yimanitse. Yes, umunyamabanga rero nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugarika Nkurunziza Jean de Dieu yahamirije iby'aya makuru itangazamakuru ko bayamenye ubwo ubuyobozi bw'umudugudu wa Taba bwabibamenyeshaga rero ko hari umuntu usanzwe mu cyokezo yapfuye, noneho rero nabo bahita rero babimenyesha inzego zibakuriye zirimo n'iz'umutekano, ndetse rero ko hahise hatangira iperereza ngo hamenyekane rero icyihishe inyuma y'uru rupfu rwa nyakwigendera. Yagize ati rero nibyo koko aya makuru twayamenye rero ubwo ubuyobozi bw'umudugudu wa Taba bwabitumenyeshaga rero noneho natwe tugahita rero tubimenyesha inzego zidukuriye zirimo rero n'iz'umutekano. Ati rero naho washingira uvuga ko nyakwigendera yiyahuye ukorera iperereza nirirangira ngo hamenyekane icyamwishe kuko hategerejwe igisubizo cya muganga ubifitiye rero ububasha. Ati cyakora rero ry'ibanze ryo rigaragaza ko aho yapfiriye hakoreraga rero umugore bivuga ko babyaranye. Ati ubwo rero aradufasha kumenya byinshi. Gitifu rero Nkurunziza wihanganishije umuryango wa nyakwigendera yaboneyeho rero no gusaba abaturage muri rusange kwirinda amakimbirane, ndetse rero no mu gihe ahari bakajya rero bagana ubuyobozi kugira ngo bubafashe kuyahosha rero nawe upfuye biturutse kuri yo ngayo ngo. Yes, inshuti rero bakunzi b'Umutsindo TV ni munyemerera amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Nyamagabe umusore ari guhigwa bukware nyuma rero yo gutema mudugudu agahita mwica. Mu gitondo rero cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 15 Ugushyingo 2024 nibwo umusore rero w'imyaka 23 wo mu kagari ka Karambo umurenge rero wa Kibirizi akarere ka Nyamagabe yishe rero atemye umukuru w'umudugudu witwa Mukanyandwi rero Bernadette biturutse rero ku makimbirane. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Karambo habereye ubu bugizi bwa nabi ku murongo rero wa telefone yahamije aya makuru ayavuga ko byagenze nk'uko rero ubuyobozi bwamenye aya makuru. Yagize ati rero nibyo koko aya makuru niyo twayamenye rero ku isaha ya saa 2 za mu gitondo, ariko rero ngo byabaye saa 1 ndetse twahageze aho umusore yatorotse yiciye rero nyakwigendera w'imyaka 55, aho rero uyu musore yabaga mu muryango we hari rero baturanye n'uru rugo rw'uyu mukuru w'umudugudu. Abivuga ko rero bombi batari babanye neza, akaba rero ari nabyo byateye aya makimbirane yatumye
byatumye rero bashyamirana kugeza ubwo amwishe. Yakomeje rero abwira itangazamakuru ko uyu musore wari urangije amashuri yisumbuye yahise atoroka nyuma rero yo kwica Mukanyandwi, ndetse ko inzego z'umutekano ku bufatanye n'abaturage zahise zitangira iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera no gushakisha rero uwamwishe. Gitifu rero Rukundo wihanganishije umuryango wa nyakwigendera, yabonewe rero no gusaba abaturage kwirinda no kurwanya amakimbirane, hagira rero ugirana n'undi hakitabazwa ubuyobozi kuko bubunga bidasabye rero kurindira kwicana. Nyakwigendera rero Mukanyandwi Bernadette yari umupfakazi, akaba rero apfuye asize abana 3. Umurambo we rero wajyanwe ku bitaro bya Kigeme gukorerwa rero isuzuma. Ngayo nguko. Yes, inshuti rero bakunzi b'Umutsindo TV, naha dusubikiye amakuru yacu y'uyu munsi. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugereraho ku gihe. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash. Mani barinde. Ciao ciao.